هين انشتاقي غادي اللي بغى يشرب بيض دي زران وهربط كاسيا خير. دونك انشتاقي قرناس لو فونتريلوج. لو فونتريلوج عاد مصلايا بلا ما تعرف كيفاش نفيرنيك دا شون كاين جي ديباسي ان بو لو تروك دونك جو بو ميم شونتي يوث لا شونسون بلا ما تحركنيش نفير القرص. يسرنك تفعض كان يوني لعدان يسرنك تفعض ضحلي عطاش فرق مثلا نتسولين اشتاقي وثيقه ريس على الجنون وثيقه ريس حشكولان وثيقه اشتاقي سي دو طالون دونك لا يفتقش قرص يا تيزيري يا تيزيري ما تشوف سنصدق النية يا نتغني الحسناوي غشتني غسنين الذي اشطح رجوي يا رجوي يا رجوي غاتنا حمله يا رجوي يا رجوي يا غزالك مسارة. Que des promesses, que des promesses. حقا مش عاملين يقولوا على الأوروبا يدفع فرنسي من اللي فرومي طالي ستة اه زيت. Non, زيت ولا شا مادموزيل والله كنت كتقول عندك ثمر. Mais je crois que vous êtes marrant. Non, mademoiselle, pour قدر روحك mademoiselle مش marrant. Non, j'ai seulement dit un petit mot et puis je vous ai pas traité de marrant. Et puis un marrant, c'est quelqu'un qui rigole. القول لا نورمال زوج يسكر شحال يكفى الماتش يلا mademoiselle. برك كونوا تصاصا راي هو mademoiselle. Oui. Toi pas écouter lui là-bas. Oh كذا. D'accord, mais pourquoi tu les écoutes pas? Ils sont gentils. L'Argentine. Allah, c'est un plaisir, c'est un bon équipe, mademoiselle. Tu vois le montagne là-bas chez nous? Quoi? Tu vois, écoute, comment t'appelles toi? Ben moi je m'appelle Christine. Et vous, comment est-ce que vous vous appelez? Ah, Pelé. C'est un joueur ancien, Pelé. Non, comment est-ce que vous vous appelez vous? Là, tout facile. Vous quatre. Vous Wakar, bon, c'est votre prénom. Vous habitez où? Là-bas. C'est où ça là-bas? زوخة من ندات من الخرمود à côté كان mademoiselle. C'est parce que يتيقي وخبني. Il y a le pluie quand il tombe, il frappe, paf, il floue Karmoud. Et puis, qu'est-ce qu'on a quand on a français? Le pluie, mademoiselle. Oui. Tu es trop beau, hein? Merci. Mademoiselle. Oui. Toi, moi. Ah oui, mademoiselle, tu compris? Je crois que vous appréciez les fêtes et je crois que vous êtes chasseur aussi. Ah oui, mademoiselle. Quoi? Pas sûr? Non, j'ai dit que monsieur, je vous trouve sympa alors que moi je dois y aller. Comment? Toi? Ah, y aller. Non, mademoiselle. Tu vas partir, ici commence à ralentir. 5 minutes, mademoiselle. Je peux avoir ton numéro de téléphone? Non, je suis désolée, je ne vous connais même pas. Comment puis-je vous filer mon numéro? Normal, mademoiselle, tu es en Algérie, tout est possible. Tu connais l'émission incroyable, mais c'est vrai. Et voilà, c'est moi l'émission, mademoiselle, c'est moi. Mademoiselle. Oui, allez, au revoir. Tu as ma chance. Merci.